Jangan degik jadi orang, nonton doang, subscribe lah sekalian share-nya. Jangan pelit like-nya. Kue, nggak ada orang apa ya? Sepi amat. Rame yang mana ya? Kiri, kanan? Kanan aja dah. Main kalah mulu gua. Wifi-nya kagak nyampe lagi nih. Nge-lag gue nih. Ini samping. Gila, gak tuh banget. Oh my god, tuh. Ya Allah, gak kelepuk gue. Ya Allah, gak tuh banget. Gue follow kali aja ntar di DM mau dia. Ternyata dia temenan sama si pelakor. Kagak jadi dah gue nge-follow-nya. Ada si Alay noh, samperin kali ayah mau beli. Assalamualaikum dong lu, nggak sopan lu. Hahe, lu pikir gue tukang keong? Gue kang kue, bukan kang keong. Gue mau nawarin kue nih, assalamualaikum. Kue apaan assalamualaikum? Baru denger gue. Kata lu tadi gue suruh assalamualaikum. Mana sih lu? Bocah alay, mau beli nggak lu? Pedesan kawinan, enak banget dicongor ngomong alay-alay. Astagfirullahaladzim. Ya udah cepetan, gue mau nawarin kue nih. Kue apaan sih lu? Malam-malam jualan kue. Malam-malam mah ronda no. Kelamaan lu Nih kuenya nih. Nih tinggal lu pilih nih, sama aja nih. Tinggal 2 tuh stoknya. Udah lah itu pokoknya. Nih ngomong-ngomong nih, acara kayak abis ulang tahun nih. Ambil di mana nih lu? Bocah, kue gratisan dijualin lu. Sekarang mah poy, apaan bae jadi duit, nggak ngemis, nggak jual diri, BO. Lu tau nggak? Curhat lu. Muka lu sengke amat. Mau beli kagak lu? Yang mau beli siapa? Kan lu datang sendiri no, masuk buka gerbang sendiri. Oke, salah orang gua. Assalamualaikum. Ya, dia ngantuk. Ngambek. Kue, nawarin orang gila mah kagak bakal laku. Lebay doang gedein. Aduh, gerimis lagi. Pencitan gue harus semua pindah. Wifi nyampe kan. Kue. Nah, ini nih ada bocah gamer nih. Yang gue mau nawarin roti nih. Astagfirullahaladzim. Siluman kuda. Buat lu kuda kelas silat. Kaget gua. Nih gue mau nawarin kue nih. Kue apaan sih? Geser, minggir. Gue mau duduk. Ganggu aja lu Nah, itu dong. Nih, kue gua. Ya Allah. Ya kan bener mati. Kan gue suruh lihat. Gue nyolot. Sumbat, gue lagi main digangguin bae lu. Liatin nih gue jualan kue. Udah apa udah? Ntar mata lu copot lu. Gigi lu copot. Masih gue lama-lama. Salam. Heran gue jualan kok kagak laku. Orang pada nggak makan apa ya? Kue. Anjir, gue pengen ketawa banget tuh congor ngomong